थौयागु ठुगु ज्याजोले छम मूर्धन्य स्रष्टायाताजी थन बोनागुदु वेकायागु जन्म विक्रम सम्वत 2009 साले खोपया इनाचोताले जुगु ख नेपाल भाषा या साहित्य या अथक साधक मूर्धन्य भाषा सेवी ध्यामाला धासा नेपाल भाषा साहित्य खया छगु विदा ध्याचु विदाया छम जो मधुम प्रतिभा तथनजी बोनागुदु वेका ख सौरभ शाक्य वेका यातना ज्याजोस लसकुस यानाचना लसकुस नापाउँछने यो कोही सुबा हजुर सर सौरभ सर ठाउँ पनि छि छुके बेस्ट याचना दिया जी ठाउँ कने ताथेन ध्यामान लसा अपराथिन चेउले व्यस्त जातना अथवा व्यक्तिगत निजी ज्याला दुए दुल उकिन लिपा जाने फुर्सद जाने चेउए जायन छिगु कर्म हे चुएगु धकान धाया चंगुदु अलि ठुगु चुएगु ज्यायाता चाहिँ छिसंगु किसिम चाहिँ कर्मय रूपमा चाहिँ छला चना दिगुदु दक्ले नापन लागि जित प्रेरणा बिउम जिम्बा हजुर वेके प्रेरणा जी जिम बाला मन्दा मुला वेके प्रेरणा जी थो खेले थो भाषा खेले साहित्य खेले ट्याटु खेले विभिन्न विद्यार्थी संलग्न जुका वेकलोन थ काय डाक्टर इन्जिनियर पाइलट थौ देके सुया वेके थौ इच्छा जिमका नेपाल भाषामा साहित्यकार दुईमा हजुर अले जित नापान से जिम बानन त तैसुने साहित्य तो बाखौ तो थुक्न जाने वेकलोन जाने उक्यो सामग्री त त्रेमा सामग्री त उले इले जिम मचाबले थिथि मेथा ध्यान मेथा भन्दा थिथि सपुत जुइन तैबी मतलब क्या दक्ले बनी देने त है जित सुबोध सौरभ महाकाव्य गुगु महाकाव्य भगवान बुद्ध याओ जीवनी वो बनी देन त जित निंगे तो थुक्छ निंका थुक्थे तो बोले जित नाला जु मेवे दु तर जित जु ना जिम बायाको छ सौरभ नाम तैबिला हजुर थुक्छ जिम बानन थासे साहित्य सम्मेलन खला जिम बा साहित्यकार मखु तर सुरासा सुन साहित्यिक गोष्ठी गणना साहित्यिक गोष्ठी जिम्बा बना चुने जित ला पतिन्ता तुंगा यंगा चुने थो प्रेरणा दिन साहित्य चाहिँ उनीका जित तस्को खुशी ता जिम्बाया इच्छा पोंगा चुना हजुर बायागु प्रेरणा साहित्य खेले पलान्याका दिम सौरभ शाक्य जु थगु जीवने साहित्य या त व चोइगु ज्या या त हे थगु कर्म कथा नालाचना दिएको ख अले वेकल थिथि विधा ठिकी हाइकु चिबाख मुक्तक नचयादि जिगु न्यानी वेकल ठोइले धासा तक्ले नापा चयादिगु छौ साहित्य वाचन याना दितिंगुदु छिस थ दक्ले नापला चयादिगु वा रचना याना दिगु साहित्य तयादिसन दक्ले सुरी तने याना नो जिन कविता ख दक्ले नापु सुरी खला प्रत्येक साहित्यकार त्यसमा दक्ले नापन चाहिँ विषय कविता सुरी का जिन अठे कविता में सुरी याना का अलिपति जिन ट्याचु अथवा विभिन्न निबन्ध चाहिँ गो का हजुर आज दक्ले नापन जिन कविता सपु पुने थो कविता नांका माया सनु जी खपे भाषण सन्मुराई सन्दु जी सन्दुक हजुर खपे भाषण सन्मुराई छ नापाइ दराज जामका थो कविता नाम सनु हजुर माङ मडे तुंका न मचाएको सुनान माया सनु माङ मडे तुंका न मचाएको सुनान माया सनु मने खुल्दुली दु चायका स्वेला छक ला वाला सँग सक्स्याङ हाकया ता न तताम्फु न जिङ न के पिसङ छुदु सनुखया माङ मडु मडे तुंका न मचाएको सुनान माया सनु मने खुल्दुली दु चायका स्वेला छक ला वाला सँग सक्स्याङ हाकया ता न तताम्फु न जिङ न के पिसङ छुदु सनुखया स्वे हटा आसान देला वे ग्याचिकुङ माङ मडुगु तोन दुसाङ चाके वो आठ मया गु सक्न स्वे हटा आसान देला वे ग्याचिकुङ माङ मडुगु तोन दुसाङ चाके वो आठ मया गु सक्न छाकी बा मडुबले चाका मसो बानु वसनु छाकी बा मडुबले चाका मसो बानु वसनु थुपाले सक्सियन धेरै या सुपाय पजात
투팔레 석시한 대리에 수배 떠제다 볼포사 돌로 머네 자이기도 딸랑 물론 차도 살아 쩔다 따라 살아 북건 섬서다 카파 자이기도 북건 릴리지라 차 선우죄에 보에 기발 미카주다 석시한 선우죄에 해도고 보에 기발 미카주다 석시한 보는 대존tin도는 지혜 심다 준비 못부사 지혜 심다 준비 못부사 마야 모티나 코로나 바이컨 수대요 선우케 지미 마야게 자가 쇠임데 코빈자이 지미미케 자가 쇠모데 코빈자이 지미미케 구구 지미 많은 쇠모부 너 지혜 쇠부 수배 हजुर माया सन्दु चिनाख बेकला बाचन याना दिगु अलि ठुगु चिनाख छिस गुगु सन्दर्भ के रचना इना दिया गबले रचना इना दिया ठुगु चिनाख नपला मुखो आठो कविता जिन पति परिमार्जित चाहिँ सबले दिन यानको वसनु ताथे थौ जीवन या यथार्थक आएन दुने त्यता बेगले वसा वसनु चाहिँ थियो कथे ख अथे चाल चाहेको छु न हजुर आ गुलुगु बानन थाउ खगिछु छेमुरो हजुर गु छिसा धया दिल साहित्य पला न्याकी पिन चाहिँ दक्लिन हाप चिनाख सुरी तका धया दिल चिनाख छे वो अपुगु बिदा ख कि थाकुगु बिदा ख कि वो साहित्य पला न्याकी त दुहावन त अपुगु जुया खला चिनाख अपुनं ख थाकुनं ख हजुर जब परिमार्जित जुया थटा चले चिनाख चोचो भने अले वो नापा बनाउ चिनाख आए त चिनाख वो चिनाख थिमो त नि थटा आएन इदा जुया चोन कि जिन गुलिन चोया जिन सफु पिमकै नि चिनाख सफु पिमकै जिन चिनाफो सलंस चिनाख चोय न तर वो चिनाख चोय रुंगा कविता चोय रुंगा चानु लिपा जिन चोयबले तर कविताला जाति चोनि आटकन इदा चोन दुने ओके जिन कविता सफु पिमकै सासा जिन उलिम चाहिँ कविता चोय न जिन बनेबले बना चोय चानु लिपा जिन चोयबले थो लिपु ल मरानी आनन्द चाहिँ मनि टुक्तङ तर मेउ बिदा अठैमो हो मेउ बिदा चोयबले थक चोयबले लुडंगा कसै बाखा चोयबले छौ बाखा चोय ओ लुडं तर कविता लुडन थाको अपुन चिनाख चोय अपुन ख थाकुन ख मस्तबले जाने स्कुलले जाने छेया बारेन चिनाख चाहिँ माया बारेन चिनाख चाहिँ अले न्याउन विषय वस्तु जाने या बारे चिनाख चाहिँ ओ ठंगले ओ चिनाख सोचा अब चोयमा राखेको जी तर चिनाख मजुनी हजुर उठे थौन एजुया उनला दाइते चिनाख खेजि उली चोय थिंकर ओने मफु कारण छौ हजुर ठाउँ पनि चाहिँ छिता छम साहित्यकार धका मसिका संगुदु मसिका दुगुजुल अलि गु छिछ चिनाख चोय बलेन नापा चोय बले लुधनिउ अलि लिपा लुधनि मगु चित बुझे मज्यु धकाना धया दिल ठाउँ छम साहित्यकार धका थुगु समाजे नेवा साहित्यकार धका मसिका देगुगु इले चाहिँ छिस ठाउँ थासे ठेंकी त चाहिँ गुली ठाकुल गुली अपुल छुछु संघर्ष याना दिया छिस थौ यो थासे ठेंकी त तस्कै ठाकुल छार था उगु इले जिराय मला 16-17 वर्ष इले जिन कवि चिनाख चोय उन थियो कोने डब्ली बंगम बिजिरा हजुर कोने डब्ली थमका जिन जने वो थमकाउले छुचुए गुचुए तर जीव भाषा जिम बायो जीव प्रेरणा को जीव भाषा जिन सेवाया मासी हो जीव भाषा विकास या मासी हो थपुया मासी हो तर जित लमरु जित गने साइड सेमेन थाथा से उले यो कोक साइड सेमेन होला थाथा से जी अला कलेज दपोन प्याउ थासा छ सुने थाबेन बिउमो हो हजुर उ इले जिन जाने छ्यावा पासपिन्द सलाकाय बालाका चुले बालाका गुजौ पनि बाला वजिए मजु सु बाला युखा वजि बसु हजुर अले जिन जाने झिदति जिन साहित्य तो चोय हे तो हजुर साहित्य चोय तो उला अले जिन जाने छौ बिचायन कि छ्यावा साला विभिन्न लाइब्रेरी वना अथवा विभिन्न संगठन विभिन्न सपुसया लाइब्रेरी विभिन्न सपुसया ओले उबले जाने 10 वर्ष लिपा जिन जाने छपु निबन्ध चोय दो निबन्ध जाने फर्स्ट प्राइज लात हजुर अब वो लासन सिंह दपोखेन प्यानो जो निबन्ध कविता पुकौली जो कविता यहाँ था पाका हुन्छ न फर्स्ट लाग्यो नाभे लाग्यो जी हजुर अहिले जित ठठमा बिचार कि आज चाहिँ मैले नाप लात यो कोठा नाप लात यो कोसेरमा काट्नु अथवा चाहिँ बुझ्ला अहिले ऊ इले जित पास पनि यो कोठै होला हजुर अहिले जिन जाने निबन्ध चाहिँ
जिउ जाने गु जाने जित निबन्ध पस्ता जु निबन्ध तो चयंगा सुसम्बन्धी निबन्ध चाहिँ निबन्ध नापसिपाला त छिटा नाप लाउ तो साहित्य सम्बन्धी कथे जन साहित्य व भाषा र निबन्ध तकले नाप लाउ त अलि पाटे प्रतिभा छौ चर्चा यो कोहीका छुया जिन्दगी दुवाटा आएको कि तो सफुजी निबन्ध सब यो नाम चाहिँ हुनु तुम कोले निबन्ध शिल्पा लाट मुला शिल्पा लाभले जिन जाने अले निबन्ध बोने बोमोनगा अलिपा लिपा का निबन्ध ल जि त्रेसरगा सामान्य मेसुङ जाने मानिदा बिला कविता न थक सुएर कविता न पसला ल हजुर थोला कविता न जो नापा गे जिउ रासा छौ जाने छगु इले छिता डबली ठ्या मबि इन दुगु तर लिपा छिदा तक छिसा अथक प्रयास तपस्या या ढुंका चाहिँ गु पला न्याका दिला अले चाहिँ नाप शिल्पा लाता अले निबन्ध केन नाप शिल्पा नाप चिना खकेन नाप शिल्पा लागु जुल गुगी ठुके चाहिँ सिद्ध जुल कि अथक प्रयास व मेहनती फल चाहिँ यको हे माखुसी चनि kai तकले नाम दकले छिसन बिचारिया माउ छुरा था थौ थर सुन हिसाब मुखु के थौए कमजोरी छ जिउ कमजोरी अध्ययनै मगा हजुर अध्ययनै मगाबले त जिउ लिप अध्ययनै पाखे ध्यान बिलम सब सिबु सोया विदेशी सब देशी सब त कोइगा सब सोयाबले जित फकै न स्थान बिल जिउ जाने किन भन्ला ओलो जुगा ना जिल्ला ना बन अठाए सोय उखा उला तर लिपा त जिउ हु विषय वस्तु तै माउ खो तै सरजी अटकले जिन लोमङके मजिपुङ जी नेपाल भाषा पनि अग्रज पिङ गरकी प्रेम बहादुर कसा हजुर वेक जी अन जन्माले चले उबले उला जी प्याउने बले न्याप्ले प्रेम बहादुर कसा अन वेक यो छेन जन्माले वेक दुरु जोना अन सुता दुरु काया फलचा चुना दिउ ले प्रेम बहादुर कसा सोथि आजिउला निबन्ध सोत हरेक सोत अले सोय वेक ल सदा प्रेम बहादुर कसा सले सौरभ धन्यवा छुट्टै छ चो भनेको छ अनि वेक अगर कि सकोया गिरिजा प्रसाद जोशी हजुर वेक जाने ये छाइबले नाप्लाको प्रतिकरण जिता जाने भनेको छ साहित्य छ भनेको छ ग्याम दे सुखना न ग्याम दे ट्रेभली तर भनेको छ ट्रे ढुङ्गा भनेको छ म बिचारा छ विषय वस्तु जाने मोसु विषय वस्तु थीम दे छ वेक एउटा थोप प्रेरणा यहाँ पनि गएको नि अनु लिपा जाने पद्मरत्न तुलाधर जिउ डक्ले नापाङ जिउ वेक नेपाल भाषा पत्रिका ल्यायो दु उसलाई निम प्याउपट्टि पत्रिका नेपाल भाषा पत्रिका वेक सम्पादकीय प्याउ पत्रिका वेक पत्रिका जिन सौरभ नामक जाने विभिन्न लेख छ अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय अथवा विभिन्न देश घटना विषय जाने लेख छ वो लेख जाने एकलाई पिके बिउ ठोकिन जहन बिवे प्रेरणा बिल ठोक खाना जिउ मल्ल के सुन्दर राजा शाक्य हजुर मल्ल के सुन्दर इनाप दोस्रो अङ्क नापाउ अङ्क मुखी नापाउ अङ्क निरा मुला दोस्रो अङ्क जिउ निबन्ध पेक्लन चाहिँ पिकाइदिला हजुर अथे राजा शाक्य मसिन जाने बाखन चाहिँ प्रेरणा बिल अनि जी कतौ छौ बानी छौ जिके ये अठे वो बानी छौ छुरा छ सुसु पासा या त वो विषय जित्वे विषय जोति कसके राजा शाक्य पासा जोन अथवा जिमी गुरुए राखान जुएको बिला जित्वेको थपी वेकलन जाने बाखन छो हामीले अठे बाखन छो अरे वेकलन जाने बाखन चोकेउले प्रेरणा बिया दिल हजुर अहिले ठुके हन मल्ल के सुन्दर ध्याचु छो त्यसले ठुक्छौ वेको पनि प्रेरणा दिथन तक छेन रहे मार्ग अरे जिके छौ स्वभाव न दैछ नि जिके चिठी साहित्य स्वेबले जिके छौ डाहारी पनि दुगा एरालको जिउ सुतम व्यक्त महिना जिउ डा मेरो बामलाको स्वेबले जिन उठाएन वो छौ डाहा जिके जुनि अले सुसु पा ए बालागो डाहा सुसु पासा जुल वेको एउटा खुबिदु वो जिन गुल्न विषय वस्तु थिया अथवा कविता थिया अथवा मुक्तक थिया अथवा गजल थिया अथवा हाइकु थिया अथवा नाटक थिया वे पासा पनि संगठन जाने दुने छ न चाहिँ मास्ति हो गथे ख्याल चाहिँ गथे गाची जी नापा पलिस्ता ख्याल कासा छु वो पलिस्ता ख्याल कासा जी नायरले अरे वो ख्याल कासा जुजु देश छको प्रज्ञा भवन ख्याल केनेमा ख्याल मरे चाहिँ काचा ख्याल चाहिँ मा उक्सन जी ख्यालन सोच आजकल श्रीकृष्णहरू परमदाई पिन थुबी संगठन जी ख्यालन चाहिँ यहाँ आया घरे आशा मन सर तुला वेग पनि संगठन जी अझै नाटक
यो प्रवक्ताका नाटक कलाहरू छ संस्थाहरू यहाँ जी प्रवक्ताका अब जी प्रवक्ता कथा चाहिँ वो नाटक स्यों जुठा सो जुझुन जिरो नाटक चाहिँ मास्ती बोला नाटक चाहिँ नाटकलाई चाहिँ सबै पिका तर्खरे दु गुछि स धया दिला कि मलाई के सुन्दर जुना चाहिँ छित बाहा चेता प्रेरणा म त्याचु चेता अलि उके नापा चाहिँ बाहा चेता न प्रेरणा धया दिला अलि बाखा गजा गु बाखा चया दिया जी गेदासा त्याचुला समसामयिक बाखन समसामयिक जुवा अगर समसामयिक यथार्थ समाज घटना ज्यातो दुर्घटना ज्यातो अरु मुना थौ कसम भ्यू बाखा अथवा चाहिँ जिउ बाख्न जाने सुन छापलाई मा जिउ बाख्न सुन यथार्थ जुमा जीवन या यथार्थ जुमा जिउ बाख्न कि त बोजी अरे कि त्याचु न अथेका त्याचु न जाने आसु जी तकले नापन जाने त्याचु बने दगु प्रेरणा बिउ को त्याचु चाहिँ मल्ल के सुन्न जाइन अनि तकले नापन चाहिँ बेकार दर्शन धाउली छौ त्याचु दजु मुला चियाको परि चितले ध्याचु कमी धकान टाइम जिउ चाहिँ छापले चाचा ध्याचु विकास गुदु के चाहिँ जो योगदान चाहिँ छिगुए दुधकान दक्ले नेपाल भाषा फाटे ध्याचु सपु उपु पिकेवे जिए रासन जुवा दक्ले नापन जाने दने सपु प्यावे ढुङ्कला छिगु ध्याचु खु सपु प्याउ लगा हजुर दक्ले नापंग प्याउको पति मार्का नित्र रापटिका अलि वो ढुङ्का अद्भुत अवतार का वो ढुङ्गा खिचाइ निप्यङ्गा अब वो ढुङ्गा चासु लोकतन्त्र का वो ढुङ्गा अजब नेपाल गजब खापा वो ढुङ्गा थोम बेकार दर्शन दु आनन्द मेउ यु लकस दु मुला तर सुरासा अथौने पचो ट्याप्चु साथ समाज अथवा गुल्न झिसन ट्याचु चाहिँ वो अथे छर्लङ्ग जातो दु हजुर नपथि बागले न्याकै रायो मुरो तपेङ्ग भ्रष्टाचारी त तपेङ्ग भ्रष्टाचारी रायो अत्याचारी त थौ घुस नलाए तपेङ्ग रायो तर नपा अथेमुखो पञ्चायत काले हामीलाई जिउ छौ मार्कानी थके दु छपु ट्याचु हजुर अथवा लातके सिडिवन सत्ल जिउ अघि छुट्टै रासा जीवन वो सफु मिउ बहुचा दुख छ खपे अरे अनि उले चाहिँ थाना यौजु कान्न जातो यौजु कान्न जातो यो तस्के अथवा नेपाल भाषा थाला कि उठु थाला कि दुले जुराइङ्गी हरेकी अले जितन वो बचाम थाना सफु मि गबला सिडिवन सत्ल शिव एकला सत्ल तो तोमसु राबले अब मरा लिपाला ताला मुला जे खपे तुना उले न ले वो मत 10 सटो उले वला सिडिवन सत्ल छिटरको छ अले सिडिवन थाल्दिउ न के छ के लेखेको यो मैले के बिराए सर वो एकलन सुराला छ आफू मरेपछि दुमै राजालाई चाहिँ दुम पार्ने दुम भने ल च्यात्यो मेरै अगाडि च्यात्यो पाना त्यो दुगा आफू मरेपछि दुमै राजा ठोला छिप उक्ति ख सर यो त उक्ति हो सर यो त उक्ति सुक्ति थाहा छैन राजालाई गाली गर्ने 6 महिना कैद हुन्छ सुरक्षा कानुन त उसलाई अब जीवन हिँड्ने खुनालाई आइन्दा यस्तो लेख्यो भने पाना खराला च्यात्यो आइन्दा यो भक्तपुरमा भेट्नु पनि पाइँदैन आइन्दा यस्तो लेख्यो भने 6 महिना सुरक्षा कानुन ध्याचु यो कारण सिडियो न सातला मानसित अलि नेपाल इले जो पञ्चायत काले छगु भाषा जग नीति छगु भाषा छ दुगु इले चाहिँ छिसा नेपाल भाषा के साहित्य के पलान ह्याका दिल ओ साहित्य क्षेत्र साहित्य खेले नेपाल भाषा यो सेवा यागु क्षेत्र पलान ह्याको इले चाहिँ गुली थाकुला गुली गजा वला तस्कै थाकुलो छाडा छठा कविता बनाउँछ नबले दुने छिउ भाषामा कविता बनायो जे मुला कविता बनाउँछ अले उबले चाहिँ साहित्य चेबले दुने चाहिँ बागले न्याके हो उबले डाइरेक्ट के नभा मन्त्री सन्त्री त थौने गु प्रहार गर्ने हरेक जाने उबले राजा त जाने ठ्याक्कै राजा राजले वो कविता न छिस अठै मयाका गु व्यवस्था र गु व्यवस्था हामा हो उही त मयाका छिउ उदेखि चुरासा फुक्कम विसङ्गति विकृति नायो हो जुजु मुला वो याना जो दुने वो यासा वे कानुन वे संविधान तको उगी वो धन छिरा अत्याचार याना जुरु अन्य जो छिउ भाषा त कोथिला जो थुइते प्रहार यार कविता बनाबलाई वो छन खबैमा छम सियारी दु लाल बाटो थैला छु वो सियारी जाने चाचा तुको लुगा जितो ने ये मुला ये वो ना जुलिन के दजने म फुन उबले जनी वे जी कविता बनाबले
ठुक्छन् जाने एकदमै शास्त्रीका उब्ले न छन हेउजु काट्न जुयाचौँ इले न जी खोरेला त 5 मिनट खोरेला त वो थजौ घटना यो कुडु त जिउ भाषा अन्याय हो अत्याचार हो बोल्नै पाइँदैन नेपाली बाहेक बोल्नै पाइँदैन तिमीहरूले त जिउ भाषा त या हो जमानै जाने उब्ले जाने गु जाने माहौल दुनी अपोजिट माहौल चाहिँ क्रान्तिकारी माहौल उनले चाहिँ छनाजु अहिले गु ऊ इले चाहिँ फुकन जाने कविता चाहिँ भाषा बाला न्यामसिन बाला कविता सारा प्रहार या अब बागले न्याके अब थौकले जाने वो मोरुगा यहाँ कोही बालाको चोसा वो मोरु सारा जनताको स्याचौँडु कवि नै स्याचौँडु साधारण जनता नै स्याचौँडु देशे स्याचौँ जाने बेमेल अवस्था मलाई फुकै स्याचौँडु थोला पत्रकार सेट नलाग्यो तर नापा अठैमा चोय मोरु गुलेङ गुलेङ साहित्यकार त थाहा त अझ अंकुशले माला राखेको आजका आज दगले नापन जाने ट्याचु सब भने तो ट्याचुया न तो बागले यहाँ खेउ ट्याचु कति छटा रहे छौ या तो ट्याचुया न गरा गरा दु गरा माफेन दिसन छिन जित तया चुनाव मुखो जिन छित तया चुनाव मुखो न जिन गलन गदा खना सताय चुनाव का न जी गदा दगा मुटुवान है चुनाव का गदा जिगु चोसिया छौक गदा जिगु निवो नया नांग न जी अले सुनान मखु जिते तागु ख तगा सलौ वान्या थे जिदे यासा जिन ठुले था गदा छम पेपन्चुमा पशु ख सोजामा धेरैबानमा धेउ ख निनिमा सौन्स्केलो शान्ति प्रेम ज्याएन नैमा छम जनावर ख छिके वो गुन्डुला मरु होला एनु छिन तन्जाया चोंडु तन्जायु मुनिया स्वभाव ख गदाया मखु कवि नाति बर्दिया कविता छ जना जी संसार गदा थेन ज्याएन जित अति न्यो हो सुनानन जित गदा धालके जित अति तौ हो गदा आछेने तगु मिखान से कना दिमदे गदाया इतिहास छ सरल रपिके गदाया प्राचीन इतिहास तस्कन ताहा ता विश्व या सभ्यता है गदा पाखङ सुर जुताई नापा बुद्धिमान मनुष्य ज्ञानी महापुरुष पिन सलै चुना वने उसया गदाया चुना सफलया लक्षण ताकि ख मिश्र देशला गदाया तस्कन समान याना दुरुम मोरी कि चलन दु थिथि देशे थिथि प्रकार गदाया समान दु गदाया गुली समान वो इज्जत दु तयाउ खला अमेरिका डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव चिङ स्वेबले कोगा अमेरिका डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव चिङ स्वेबले गरा चारसा अमेरिका चुनाव चिङ गरा मंगोलियाला निन छक गदा सुल्के वया ज्या फते जु यहाँ वास्तविक गदा मूर्ख मुखो समान या लोमा पशु खटका थिथि दसुङ केनाब्यो सु खु वहे लु जिगु जमाना खथो उकि गदान मूर्ख उपाधि काना तबिया का गदा गर्न काटका ज्यातुना जितन सोले मानव बोबिसाङ गदा बानम बोबिसाङ गदा अझ ताइपसन पासपसन तापङ ए गदा रगा हिस्सै हो चितन सुना गदा रगा बोबुला ए गदा रगा ताथिन ताइगु खसा आतल हेजी गदा वो सलो छुरिया मुफुनी उकिङ ता गदा मुखुजी जी ज्याजुन घरका न घाटका जुया छकला बिचाया हो जी थदाम ज्याया मासी मोम फलना था छक उनावा सामान छौ कहीं धाइबले आसे कले याका धाइम ज्या अल्सीमा गदा गुथन जे भई गदाया वे बेजत थोला ज्याइन नैमसन ज्याखु धाय थिन ल न त साची त गदा छङ फुना त म तोचा धायो प्राय माउका थोला जनता ल्युने मोनुमस्त नेता धाय थिन ल जनता ल्युने मोनुमस्त नेता धाय थिन ल ज्यागु थजु जी गदा मोक्साङ गदा ज्यातुना धाय नपाएको पगडी पुयातुना गदा धायका ताथिन धायो खसा फुक्क मुन्ते गदा छिन ज्या यागुसा थौ देश गन थिन जी गुली विकास जुल जी गुली थपु जुल जी देशे ख न्याय चुना ज्या मन्याना चुना देशे ख न्याय चुना ज्या मन्याना चुना भिमपिन सोजा सिधा त बामलाको मिखान सोया कुंकिना बो बिगु छेला चुना गडा ए गडा रगा जिल्ला तपिङ गता जुगु स्तर गडा मथ्योनी जी थदामिस्त गडा कि गडा तगा थाइबले ताथिन गडा न्यने दुसा गुली नुगले सकी जिल्ला त थो गडा प्रति कोर अन्याय ख गडा छम चरित्र कसम व्यवहार छेलिम जनावर ख अख मनुते चरित्र धोचाउ जुयाचुनी व्यवहार ठेका धोया जुयाचुनी ताथिन देश विकास या कसा थ फुक्क मन त थथौ खेले गडा जिमाउदु गडा थिन ज्या माउदु तर मनु त गडा मुजुसिन खिचा जुयाचुनी लुत्ता जुयाचुनी खुत्ता जुयाचुनी चितुवा जुयाचुनी धोचा जुयाचुनी धु जुयाचुनी
अहिले देशलाई छु विकास जी सुताङमा एकै गदा त्यसो बोफे मारा चुने ताखे लागा गदा तेको हत्या याना चुने न के साना साना सोसन याना चुने उकिङ गदा मूर्ख मूर्ख न मूर्ख ख न प्रतीक मूर्ख या प्रतीक ख न तुच्छम पशु ख न हेलाया खगो ख गदा छौ उक्ति दु छम गदा न्याउने तया छौ उक्ति दु छम गदा ज्या न्याउने तया दिनाचुङु खना मेमा गदान झाल न त छ गुले निसी मनु ज्या चुनाव हा का खुर्क द ज्या सुवा हजुर गधा नामया गधा छन्दुगुपति ध्याचो वेकन नकतिन वाचन याना दिला गुगु ध्याचो चाहिँ वेकयुगु ठो बेकार दर्शन धागु सफुपी त्यो थ्यागु दुधास चिसानो ठुगु सफुकया चाहिँ बोनादिफै थिथि ध्याचु त ठुके चाहिँ संलग्न ज्याचंगुदु गु नकतिने चिसानो ध्याचो वाचन याना दिला थियो ध्याचु चोइ बले गयो मेपिन्स छ्या ध्याचो चोयो तका यो डोप यो वो दुकिमरु दु ध्याचु छुरा छ ध्याचु चाहिँ बिन तरवार निखेङ धाडु तरवार न्याय सोने हेरि से यही मुखो तर ध्याचु अजौली चिसन चैमा दुने गुकी गुकिया विकृति विसंगति उजागर याउली अथवा उले उली ज्या यामा तर उलेको ज्याको या मुखो उकिया त चाहिँ प्रहार न या फेकमा अले प्रहार या चीज जाने चिसन धार्ने निर्बल अझ प्रहार या मजु ध्याचु प्रहार ए सबल पिण्डा सबल पिसङ समाज सेंगा चों निर्बल पिसा छे मसि छपा चुला ग्याले न्याउन जायाना नै त अमदा प्रहार या मकि ओ याका चों ए सबल पिसा याका चों उकिन जाने जो ट्याचु अथवा व्यङ्ग्य परिभाषा थो कि विकृति विसंगति र प्रहार याना यंके उडको मकि उकि जाने वो प्रहार याना चों मसने खोरे महसुस या फेमा जित थो मलम पाथि उत महसुसमा ताइ उतने भावना वंकेमा उकि जाने थो ट्याचु चाहिँ उनो जित जाने तक्लै बन्दु जाने वो विषय का हजुर गु धाया दिला कि ध्याचु न्यना चाहिँ सुधारिया फैमा तका छिगु विचार चाहिँ ध्याचु चाहिँ धाया दिला यो छु घटना दु कि गु छिगु ध्याचु न चाहिँ यो परिवर्तन होगु छु दुला यो पा उ इलेला तस्कै जाने उदुने आजिन तुकी मार्का नि देखे सब ध्याचु चाहिँ नक्ले नापानी त प्रभाव लाउ दुने कपास्या त रापति अछि कपास्या त मगु कि सब ट्याचु जु थुकिदो वो चाहिँ त तस्कै अले वो गु ट्याचु चाहिँ ले दुने छौ चाहिँ सर थथे जिउ का दुने थथे जु थे जिउनी को त उले कपास्या त ख कपास्या थो ट्रेबले जदुने तर प्रभाव लाउ अले वो बनेबले मेपना न प्रभाव ला थो कपास्या राले पता ता गिन म बने त सुना अति धाउदु कि छिगुपति ध्याचु न्यना बोना चाहिँ जी चाहिँ ठुली हिउपा हे फट तो क्या उद्देश्य तो ध्याचुला छ उद्देश्य दै जुने मुला वो उद्देश्य हो जी वो स्वाभाविक तर वो ध्याचु सुदं कई बेला दुने वो मय की स्वाभाविक ख तर वो मय की अजब मय के बीमा को मुस्न जाने सुधारिया फेमा हिउ ध्याचु मु टार्गेट हो वो जो विसंगति विकृति जाने कुन था थसो जिसन याले वो जाने सुधारिया फेमा होगी तर वो कुमसिन दाइ थो पत्ता छसको उंगा तिनको सुका चुरा जु ताथि एक महसुस या हजुर दक्षि छगु सफुपिधनीको छिगु आज हजुर ठाउँकने नेपाल भाषा नोयागु कम ज्याचना हजुर अलि सफु बोनी पिन ये कोहे मो नेपाल भाषा नोयापि मनुए मो ज्याउ इले चिसा चाहिँ दक्षि छगु सफुपिधङ्गु आज तया दिगुदु उगु आज गुल्ताको पोना चंगुदु सफु पिजक जना दिगुदु कि वो बिक्री न ज्या चंगुदु थनो थुकी चाहिँ तरौ छौ समस्या वे चंगुदु छौ चुरासा निद कोइ पिन हजुर आ थौ जेनेरेसन एपि मनतेस नेवा भाषा बने मस आ गुल्लन जाने आ नेवा भाषा बने मसरको मको आ गुल्लन चाहिँ चंग बिन्दु ओ निद चाहिँ पिन अपोरे थिनि हो पाचाले 90% तने साहित्यकार चाहिँ निद चाहिँ पिन रेङ लगा नु पिरि मोय लगा ओ छ मो रासा स्कुल है नेवा भाषा मरुवा तकले नामा आज बनाबले तकले नेवा भाषा स्कुल दो उकि याना प्रभाव अछि नेवा भाषा चाहिँ ल अथौने बिन जेनेरेसन तने सुरासा अनु छे मोसिसा छे मोटुसा अरु छे गर्न खले अनु जी छे नेवा भाषा सेना चोमा अगर चीज में म्या हजुर वला जिन जगर सुन्दर बनेको थिए नेवा भाषा बुङ्क्यु स्कुल हजुर अरु बुढा चोमा म्या 3 महिना डुब्ले वो नै खै भाषा सेकार हो
了个都咋了？就没这个人哎，他们当个开玩笑呢，啊，他那我不来听开了大忙到那个我了，我बोल ताली भाषा开玩来就是啥，我谁给说比个，तो开भाषा जिसन छे नेवा भाषा से कर शिव साहित्य भी अनमसन नेवा भाषा शिव साहित्य भी न जिया हो न ठुक छा दासा वातावरण नै अझ उजल एक आपसे जाने खना हामी खै भाषा ल अथौने खला खै भाषा न अंग्रेजी हिलाउनु स्कुल ला अंग्रेजी जाने बान्ति बे जिया हुँदु एनन तबि थो खै भाषा को मखु जिउ भाषा नपनाम खै भाषा न टुक्नु पलान जुजु हुन चाहन्छु हजुर अथक अपुराथि थ मस्त त अछि विशेष नै नेवाटे मस्त त साधारण स्कुल मोबंगे दुङला मुला साधारण स्कुल बंगा सँग नेपाली को जी ततरो स्कुल बंगे बिला अंग्रेजी माध्यम जातिले अंग्रेजी भाला छ बला नेपाली बालको चाहिँ बसला नेवा भाषाला चाहिँ मसला अंग्रेजी सला थो छि जाने देशन जाने पलान जुजु हुन चाहनु थो जातीय भाषा जको जिउको मखु मेमे जनजातीय भाषा त न अर्थ जुजु हुन चाहनु छगु इ थज्यागुन इ दुकी गुगु इले चाहिँ थगु भाषा चुए मडु नोव्या मडु वा छुन साहित्य वाचन यागु त चाहिँ बन्देज लगे नाटकु इले न छिक पिन्छ अथक प्रयास याना दिया चाहिँ थगु भाषा मा भ्या नेवा भ्या या त चाहिँ ठन्तक हया दिल अलि ठौयागु छगु इले चाहिँ ठुगु इले चाहिँ हरेक भाषा त सम्मान याना चंगुदु नेपाली राष्ट्र भाषा ढका चाहिँ 123 वटा भाषा चाहिँ दर्ता न जिया चंगुदु अटेसा ठाउँखनि भाषा थगु मा भ्या चाहिँ तनाउन्टिंगु इ वया चंगुदु ठुकै लागि चाहिँ छिसा छुया माली थेछ तक्ले नापाल जी स्कुल है मुला अथवा बोर्डिङ है जाने जी नेपाल भाषा जाने 6 विषय तै माथे छ अनिवार्य कथम ए जुसालका छंगले म त सम्पनी नत्र ठुक्थे ज्याउने चीजको मुखे नेपाली त नाउन चाहन्छु हजुर थो वर्षलका अथवा 10 वर्षले फुकङ माध्यम भाषा अंग्रेजी ज्यावे चाहन्छु आ जी मस्तेसँग नेपाली स्पेन अनुचित डायलॉग में के हिन्दी न के आफले टेलिसिरे फिल्म प्रभाव मलाई फिल्म हिन्दी फिल्म प्रभाव ओ ठुलो ज्यावन तुमलाई चाहिँ नेपाली नुवा सँग चाहिँ हामी बाला मजु मुला मु भाषा चाहिँ मुठ्या हुन चाहन्छु नेपाल भाषा छ के ती नेपाली नै हो भाषा लान चाहन्छु उकिन जिउ भाषा नेपाली न जिउ भाषा ख तामाङ न जिउ भाषा ख थोदेशिया भाषा ख थोदेशिया भाषा छकाउली जिसं अछि थपु यामा अथवा नेपाली पिसङ खैतसङ नेपाली भाषा खै खास भाषा थपुयामा गथे छिस नेपाल भाषा थपुयामा अथवा गुरुङ दसन थौ भाषा थपुयामा आ गुजुन तने थौ खलाबले थौ भाषा खला अनि माध्यम तने अंग्रेजी थजु सुङ मपा तर अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो आचार उकिन तने जिन स्वेला जी थमै थौ भाषा लाइली कुतया माथिन जो हजुर ठाउँ कनि गु भाषालाई पि मनु त मज्या वना चंगु इले चाहिँ गु छिगुपटी छगु आज दे दक्षि छगु नुगु सफु पिदानेगु गु आज तयारी गुदु व आज त छु असल म जी तर जी अलि किताब चाहिँ मक्त आज सुंकचनी तैरी अयपटी सुङ जी थो 2 वर्ष 3 वर्ष जे थौ लोचना न मचोकला मलाई पिमगेनी पिगाटाले जिम पेउनी आउ सफुते दिउदु तर छौ समस्या छन गए चुन्दु कि आ जिम पिमगा सन्तबी इन्टरनेट दु फेसबुक दु अनुतने जिम जाने चैतनो दु मन्टिगा चैतनो दु नेपाली न चैतनो जिम त जिन सौ भाषा नेवासा न चैतनो दु आला जिन हिन्दी भाषा न छ म हिन्दी न चैतनो दु विभिन्न जिन गजल चैतनो दु मुक्तक चैतनो दु अथवा हाइकु चैतनो दु तर वो पिगा त तने पेउनी आउ सफुरा जिको खारुङला पास पिगा माला आ तो जुन आ हैन तुन त प्याउ छौ सफुदु जिन्दगी नांगु सचिपु गजल सबु प्याउ त खला जिन गजल मे विषय न त क्रेदु तर तुन तले नापाए कि गजल क्षेत्र छौ यस शीर्षक तया हजुर छौ यस शीर्षक छ तयारी जिन्दगी वो कि प्रत्येक अछिन शेयर है जिन्दगी रहेको शब्द दे छैन छपनिङ कादिस अनि अछिन है म हे त मुला ओन त मोबाइल दु जे मुला वो त म हे अथवा मरु म मेवे दु गजल सानिङ कादिस मेवे गजल ने अजिन तकले नापन छपनिङ के मुला सुमक चोने मजु सुनान ख्यात रायौ सुमक चोने मजु सुनान ख्यात रायौ जानु सकले दमन जी गत रायौ सुमक चोने मजु सुनान ख्यात रायौ जानु सकले दमन जी गत रायौ छेबु लाकाकाल छित थगु थासन थना छेबु लाकाकाल छित थगु थासन थना छुस्यु अन्यायी न मिखा प्यात तायौ
추시오 언야이는 미카뼈다요 숨거 전에 뭐주 수나는 캬다요 자누 삭렌 담은지 갸다요 कोटेका सुनानङ सहया गुलिसा कोटेका सुनानङ सहया गुलिसा फुक्कन छपजुए संघर्ष ज्यादा रह्यो फुक्कन छपजुए संघर्ष ज्यादा रह्यो सुमक चने मजु सुनानङ ख्यात रह्यो जानु सक्लेन दमनजी ज्यादा रह्यो जितले मजु ना न्यागु पला छिगु लितले मजु ना न्यागु पला छिगु हाना मडै नेवा मुक्ति ज्यादा रह्यो लितले मजु ना न्यागु पला छिगु हाना मडै नेवा मुक्ति ज्यादा रह्यो सुमक चने मजु सुनानङ ख्यात रह्यो जानु सक्लेन दमनजी ज्यादा रह्यो झिगु ख नेपा झिगु ख कला संस्कृति झिगु ख नेपा झिगु ख कला संस्कृति नेपाल मण्डल स्वर्ग नेवा त त्यत रह्यो हजुर त्यही सान्दर्भिक गजल म अपो अठौने गजल थियो मोतिना सम्बन्धी चोइ ख हजुर अठौने छौ सुधा गथे त्याचु थे नुया समसामयिक विषय वस्तु त क गाना ती गजलिया परिभाषा है मोतिना ख ऐसा जाने मोतिना सुया न थोंगने समसामयिक यथार्थ जीवन या परि कया मुक्त थो गजल चोइ ख थोरक मुक्तक न अठे ख मुक्तक न अठे ख हायकु न अठे ख ओमी परिभाषा विस्तार लोप वना तो जिन नाइ छुरा छ विस्तार हिला वना तो दु जिउ ठ गजल न अठे आगथे क्या अछि छिरान मुक्त छपन यंगे थजौ है अथुकी अदले गजल बारे छको छता थुकी जाने मेन मावे काफिया हजुर खापे गरे क्या आज न त पहिला चरण शेर है न्यू काफिया दे गरे कि ख्यात ज्ञात तो काफिया माया माओ तो मले कला गजल जुए मखो दोस्रो एउले चुरा छ प्यात हजुर तेस्रो एउले ज्यात ज्यात ट्यात तो गजल मुक्तके न अनुप्रास माया माछ नपा कविता मुक्त चोल मुला उकिन अनुप्रास दै न टुका दै तर मुक्त थाइ आथो पोखरा नेपाली साहित्य पोखरा घटना पत्र कथा मुक्तक न छौ जाने ठोय देमा पेजोया जी माल्याउ अनि पासे आउदु जिन ठो पेजो कथा जिन मुक्तक चोइ उका बस ठुकिन काफियामा हजुर अथवा काफिया दै तर अनुप्रास दै दोजरङ छे ठुङका तुलु सोइचने गुली थाको दोजरङ छे ठुङका तुलु सोइचने गुली थाको बास मनेका सुलु खोइचने गुली थाको ताकन जक शिउका गुलु हिया स्यादका थगु थाय टंका हुलु बैचने गुली थाको आठुके हुलु तुलु तबुक काफिया हजुर टुकाराइ जल ओ गजल टोल लागि गजल के काफिया टुका अनुप्रास टुका दे अठौने अठौ हरम यो जिन मुक्तक नेगे थगुए हक खसा छ कुसना काउ मखो थोमके अनुप्रास छौए हक खसा छ कुसना काउ मखो खौए ख दसा बिचा घ्यौथे नाउ मखो खौए खसा बिचा घ्यौथे नाउ मखो जिद्दिएका छ सौरभ तासाङ ग्यामते उब्लेन्छ जिद्दिएको छ सौरभ तासाङ ग्यामते उब्लेन्छ तुलाहे मासाङ अन्याय पलिन जाउ मखो हजुर तुम जाने मुक्तक मुला अथवा मुक्तक जाने जिन थोप च्यापु चिपु आछि निवातै बारे सब सान्दर्भिक समसामयिक खत दुथ्याका गजल चोया दिल मुक्तक चोया दिल ठुगु तो हरेक साहित्य दैगु चाहिँ थगुपति नुगया भाव अलि वेदना नाप ढ्याचो अलि समाज ज्याचो गुलिना विकृति विसंगति त दुथ्याका चाहिँ साहित्य रचना यागु जुई तर उगु साहित्य थगु नीति जक चेगु खकी मेपिनगु नीति चेगु आथो जो साहित्य दाइ जो निन्दे चौल कि सक्ष्य निन्दे चौल का जिम व्यक्त या उताने भावना जब जिके लिकुना चौ समाज यथार्थ भावना त विकृति र विसंगति जब व्यक्त जी समाजलाई जी उद्देश्य परक जी उद्देश्य मोडु उताने जिन चाहिँ मैना बट मतिना तो संजना जिन चाहिँ उताने उद्देश्य परक है जी मतिना असिल जी बको हजुर सक्सन नाले फु हे जी मा दिउ विचार छ अजिन तो अपरे थि नेवा ते बारे विषय छन छौ चुरा छ नेवा छप ख जग तप ताइ हुन्छ समाज ज्यातो उताने उ जाने ओ नेवा ते ज्यातो हजुर नेवा छप ख जग तप ख न्यापिस मालिकी लोप उ खलना जुने हरेक नि थे या मार्का वही नेवा ते छिरा लोपना जुने
जी नेवा त बडो कर्किया निप्यौँ जी नेवा त बडो कर्किया निप्यौँ थगु पाए ताल्की मुट कठो हपौँ थो सर्जान्त ज्यातो चिज फोस्न नेवा जी नेवा गराई असले विभिन्न थासे नेवा नेवा गराई पनि खो प्याङ चाहिँ अन नेवा मखु खे बासम प्याङ चाहिँ के जिन दने थो उले फेसबुक ने सोय नेवा पत्रकार दबुराला समाचार प्याङ ने खे बासम प्याङ ए थो छया हो नेवा से समाचार पिका जे जुने ओ जीव एक बिना राय सम तेत पुछे मया खाली संगठनको देखे खमको संगठन उद्देश्य खरौँ भने मलाई नेवा जिमा यता विभिन्न संगठन अब नेवा इमदा नेवा भाइ सिनेमाला मसब न सिनेमाला यहाँ थिएन सिनेमाला गएन सर चाहे वो छौ नेवा संस्था सदस्य छ खौगा ए जुले त व्यवहार नुछि यो मेन अछिन ठोका नेवा दबुजेमा अथवा नेवा पत्रकार दबुजेमा अथवा जीवसँग संगठन दबुजेमा नेवा नेवा थाप्से छ मन्त्रीता थो छे खलाइले उर खाते खै भाषण खल्ला चाहिँ मे भाषण खल्ला चाहिँ थोया मैला अन स्कुले सेनाई मे कोठा सेनाई हरेक जना हे चिसनी या त जी नेवा छ नेवा जुखसा मुगला जीव विचार होगा आज उद्देश्य न उठाइ बने मुगला जी ने हामीले खस भाका लागेमा भाषण दको लागेमा हजुर जिला भाषणला ज्यादा गछि ची जाता ची छे मस्त त नै विभिन्न भाषा ज्यादा हुनु छ युरोप पाखेला पेंगुनिया भाषा छ ती मसनी ती थान्चो खै भाषा छ हिन्दी भाषा हो हिन्दी भाषा छ कारण छु फिल्म हरे गरेको सुयार छ अखेला छि तामाङ भाषा र गुरुङ भाषा त पुको सेके माछि छ अथवा फसला अन अखे विदेशीला स्पेनिश भाषा सुसु भाषा छ ओपुने तर सही चाहिँ मस्तले सही खै भाषा सिउँछ मस्तले सही मस्तले सिके अब ओकिन चाहिँ मस्तले खै भाषा नै सिने नेवा भाषा नै सिने उ एकले टिप्यान काफु हजुर गु छिस ताई थगुपति साहित्य रचना के थगु जीवन नेपाल भाषा नीति अर्पण याना दिएको दु नुगु जेनेरेसन नुगु पुस्ता याता चाहिँ थगु मा भ्याप्रति माया मतिना याकेको नीति चाहिँ छिस छुया माली थिएछ दक्ले नापालना छिसन जाने छौ जाने छिउ माम भ्याप्रति दक्ले नापाल छिसन जाने थौ माम भया गए छिटा जाने थौ माम प्रति गु माया दुख थौ माम प्रति म थौ देश प्रति न उठे माया यामा थौ भाषा प्रति न उठेमा थौ डाल्ला कि उठे अथवा कटुई मानो माम मुखरा मुखो कटुई मानो मांखो जी माने खाओ तर फुक्क माउ तराउ मुला तर थौ माइ रन तरंगी खौगा ओगिनी थौ भाषा थौ जाति थौ अथवा सुयु जाति त कुंखिना मखो पुकिन तराउ भने अफ्रिका अन हिनी अब छु ज्वालामुखी विस्फोटन जुई थासे बन्दके जो देश तरनै हजुर ज्ञानपुर म्यु देश एसान जिमि द जुरा कले अलि छिट नेपाल तरङ दक्ल नापन छि नेपाल छिट नेपाल तरङ छिट म्यु सुयान छि देश तरङ देश मोर्छन न भाषा दै न जाति दै न धर्म दै ओके छि देश मरेका चन दक्ल नापन देश दै माने देश जुन भाषा त समान बिमाला देश मुन्ते ओ देश प्रति माया दै माला माया सृजना या माल माया देश प्रति देश को घना तुम्बिङ सु देश को घना तुम्बिङ का जनता दिएर सेवा या मौका बेमा फुक्कम भाषा त समान अधिकार भएको पनि बेमा अधिकारै मौका छैन गएन छेल्यो खौगा हजुर छिस निरन्तर रूपमा चाहिँ नेपाल भाषा खेले हे पलान्याका चना दिएको दु अयगु दिन वला कि मौला गुखन चाहिँ छिसा चाहिँ जी नेपाल भाषा के मकसम्यो भाषा के वा म्यु लाग्या वा चुएको टोटा चाहिँ म्यु जाया चाहिँ जी सफल जीव खकी अयो दिन वला कि मौला मको आवला मेउ ज्याला छि रोजी रोटिया लागि यामा हजुर अथवा भाषा सनार जीव थो भाषाला छि जाने छुरासा थौ दुनन सिमो स्फूर्ति भावनात्मक तो फुक्कम भावना ज्यान नबुगा मुला अरे भावना छौ उद्देश्य दु मजु भाषा थावेमा छौ उद्देश्य दु तर मेउ थै यासा थो टोटा थै यासा वन उपलब्ध तुकिने तुकि अस्पताल उकिन जुए सोतै जुआउने ओके मेउ न यानाम तो चने मेउ छु थौ ज्यादु मुला थौ रोजी रोटिया ज्यादु ओले याहे माने मेगला अथवा अन रोजी रोटिया ज्याके अंग्रेजी भाषा लान्जुने माला जुने मुला नेपाली भाषा लान्जुने माने वो सुन तरौ कम हो दामा अच्छी भाषालाई सिक्दै हुँदैछ त होगा जित गरे ता जी आजको जाने सफल असफल सुयान जिन जीव भाषा प्रति गु सन्तोष जिया हजुर अब वे ठाउँ यो गु जीव भाषा गु जिया हुँदैन ओ पच्चा असन्तोष जो गुल्लन जीव भाषा चाहिँ थमङ जाने सन्तोष जिया ज्यान जनाउँदु सन्तोष जिया भने त्याउ जाउ सौ त्यो आज दु हजुर
सन्तोषी भावनाए भाषा क्षेत्र के पलान हेके त छिता चाहिँ त्यो हो। तिम्रो ल अलि आदकले लिपारासा जी ठाउँ एगु ठुगु ज्याजो भातको टेलिभिजन यान हिवया बाकी खोपया तढगु फल्चा चाहिँ थगु थन छाया चाहिँ फल्चा चुना चाहिँ छिस भाषा नप साहित्य व छिस साहित्य खेले न्याका चुना दिगु पलाय बारे चाहिँ थी खलाबला न्याको कुजुल जी न्यानी मफुगु वा छिस थ्या ल्यादनिगु छु खन्दसा त्या दिफैका न्यला छिम फुकाइ निनाजिला मुला तुले ख निने एनु जाने चिसन जाने थगु आजु गु जाने या कोइ पंग वसाङ तो मते हजुर थो जाने छि भाषा सना जुपिङ साहित्य सना थौ उद्देश्य कथं थगु गु व्यवहार कथं जाने चिसन छला वने व्यवहार याना वने छि गु व्यवहार जङ छौ मुटु छौ ज्या छौ याना यंग मौकी मुटु न वे या जानो वे याना यंग सा छि सकले थो ले सफल दिराउ जु विचार काम यी बिया चाहिँ थन छाया दिया थगु ख कना दिल जिम त यी बिया दिल ओके नीति यकैको सुभा दिसरा छिटन यकैको सुया सुन्दर